Kazi kangushimira ukomeje gukurikirana Tutu Tech ngiye kwereka ukuntu wakora application muri telefone yawe. Reba video yanje kugeza irangiye, niba uri musha wakora subscribe kugira ngo tubane mu biganiro bigiye byinshi bigiye bitandukanye. Reba video yanje kugeza irangiye ngore ukuntu wakora application muri telefone yawe. Okay guys, kangushimira ukomeje gukurikirana channel yanje ya Tutu Tech. Munsi ngiye kwereka ukuntu wakora application muri telefone yawe, yaba yaranze kuvamo ngiye kwereka ukuntu wakora application muri telefone yawe. Waba warakuye kuri Play Store ariko nyine kuyikora muri telefone yawe utayishaka ugasanga birakunaniye. Ngiye kwereka ukuntu wakoramo application muri telefone yawe. Uraza ahangaha, reka twespose yuko tugiye gukoramo iyi application. Iyi ngiyi photo edit. Reka mba urugero yuko ariyo ngiye gukora muri telefone, muri ukuntu wayikuramo. Aho nakoresha za Imagine, wakoresha ama Google Pixel, ama iPhone, byose birakunda. Ukuntu ngiye kukwereka nibyo wakoresha. Uraza ukande hugumyeho, numara kuyikanda ukakumya bakwereka ngo uninstall. Ngira ngano nayibana install app info na send. Ubona kini kintu nibuze gukora ahita ukora uninstall. Numara gukanda uninstall urahita uzukande hano handitswe okay. Tayari ngira ngo urabona yuko application yacu isivamo. Niba video yanjye gufashije wakana subscribe, ukora share kugira ngo nabandi bose babashe kubona ukuntu wakora application muri telefone yawe.